السلام عليكم. algon anek kasti befuna badal kolli a video koletti befuna genestin mattaka meduga video kolgal mi wahaka dakkadani weight train na begoto me ar wagoti ki hama ekani cardio hadanne ne fudde kare oba je hama horiha befulums weight training program ge barwa emme maduwegen hafta ku tindu den weight training mi waki umuraka waki jinsaka korwe kamen hama horiha befulums korwen den jimmaka goskens korwedan gegas korwedan den egoten nimmani tibefulum me ar weight training miha muhim miwa sababeki weight training hedima tibefulum gayan oba ara maskole ataru masnuata fas mastere eden hede rangalu membarakun oba maskolen ara eri mi wagotiki ege sababun tibefulum live faada tak terega tibefulum hakuru balin oba durukodde tibefulum ge hituge balitakon oba durukodde tibefulum ge cholesterol oba rangalu kodde tibefulum gaga sarbijon oba mi madu kodde tibefulum ge horiha holutaken oba rangalu kodde tibefulum nida fonnerus oba calorie burn kodde tibefulum bay cancer balitakom sab durukodde tibefulum depression na anxiety oba durukodde ehe malone tere miha muhimmu kame vimama tibefulum tikura kasrat tere mi weight training program ella algones kuda baalado meteni den weight training hadam fatta tibefulum jehene ka mi miharti ka ke ommes badal kollam mi kuda ko miharti ka waravure protein ka origin ituru kolla egoton miharti befulonge hariganduge komme kilowaka 1 gram protein kevetowani mase kor eraddin algon miden negota maskole gaen eremuge fursat bodu genda ema mikanta wara rangala bisnawa tibefulon ama fatton algon wara bodan ede eran irat kurejja tibefulon tibenumaka rangalo biton harigande tibefulon hama ammas dos nuwata en har dos terega libigendan ehmema korea gendawa dem weight training wesa di komme kasrati wes tibefulon fattoa fa huttanu lati hama korea gendawati takuraru kommiga demi hirugen noniya miga natija non nerven ekantattaka wara bisnat den algon umid korani mi malumat kolaki samatti befulon wara kamudane malumat kolaka wanakam irat kurejja miga a video kolaka yakko irat kurejja baddal kolmu gommidu algon video kolni mala assalamu alaikum